U mesecu se do sada šetalo 11 ljudi. Prvi je na mesec stupio 1969. godine Neil Armstrong, a posljednji Gene Cernan, 3 godine kasnije u misiji Apollo 17. Studija provedena u Sjedinjenim Američkim Državama pokazala je da većina ljudi bolje spava kada je mlad mesec nego kada je pun. Ako se u okviru jednog kalendarskog meseca 2 puta pojavi pun mesec, ovaj drugi se zove plavi mesec. Trebalo bi 6 mjeseci neprekidne vožnje automobilom od 100 km/h kako bi se stiglo do meseca. Perfektna simetrija pri kojoj je mesec tačno u sredini sunca nastaje prilikom totalnog zamračenja sunca, zato što mesec ima 400 puta kraći prečnik od sunca. Od 6 američkih zastava postavljenih na mesecu, 5 i dalje stoji. Sada su bijele boje jer su izbledele od radijacije sa sunca. Da kojim slučajem naša planeta nema mesec, jedan dan na Zemlji trajao bi 6 sati. Mesec se svake godine udaljava od Zemlje 3,8 cm. Temperaturne razlike na mesecu su velike. Tokom dana temperatura prelazi 100 Celzijusa, noću pada na -150. Astronaut Buzz Aldrin, koji je u misiji Apollo 11 zajedno sa Neilom Armstrongom stupio na mesec, bio je prvi čovjek koji je na mesecu vršio malu nuždu. Na mesecu biste imali 16,5% težine koju imate na Zemlji.